tuga me mori za oči tvoje što suze rone. Performansom a kapela Sevdaha Božo Vrećo, mladić iz Foče s adresom u Sarajevu, pokazuje iskonsku ljepotu pjevanja sevdalinki kroz emociju koja je od iskona nastajala iz prevelike tuge, nedostajanja i ljubavi. Ljubav, kao i svaka ljubav, ona se rodi u čovjeku i jednostavno to je taj neki osjećaj, emocija koja je prevladala i ja sam jednostavno je prigrlio objema rukama i to je to. Pronašao sam se potpuno u tom žanru, čini mi se da mi potpunosti pripada, pogotovo taj posebni način ispjevavanja, kapela bez instrumenata. Za Božu Sevdah nije pjevanje, nego umjetnost i način življenja. Kada bi se ponovo rodio, opet bi pjevao samo sevdalinku, kaže on. Mislim da je to prije svega bio taj neki osjećaj unutra u stomaku, koji mi je na prvo neko slušanje tih pjesama davao dovoljan signal da je to, da je to vrsta muzike kojom želim da se bavim, koju želim da istražujem i na kraju krajeva da budem zaista posvećena potpunosti. A kapela Sevdah je jedan potpuno drugačiji pristup Sevdahu, koji zahtjeva izuzetne vokalne sposobnosti, baš onakve kakve ima Božo. Sevdalinka jeste specifična, ali i dan danas mi se dešava da ljudi, jednostavno i oni koji ne slušaju Sevdah, dopada im se nešto u tom ispjevavanju, u mom načinu. Možda ta iskrenost, možda ta emotivnost, možda ta, da kažem, ogoljena varijanta, gdje nemate apsolutno orkestar, niti neke muzičare oko sebe, jednostavno prepušteni ste sami sebi. Ulazak u ovu avanturu za Božu je bio mač sa dvije oštrice, ali ljubav prema sevdalinki jednostavno je bila prevelika. Ja sam osjetio da sam dio te priče i jednostavno nikada se neću pokajati. Ono što sam ja odlučio sam za cijeli život. Ne želim da miješam sevdalinku ni sa jednim drugim žanrom. Želim da to bude nešto jedinstveno. Želim da sevdalinka zaista bude pjesma koja se ispjevava samo na mjestima koja zaslužuju, da bude ispjevana na pravi način i da dođu ljudi koji to zaista vole. Prvi put je nastupio 2011. a već sada priprema album. Nada se da će mnogi upravo u njemu prepoznati autentičnost i emociju s kojom pjeva, da će prepoznati sebe. Ja želim da ljudi i oni koji ne razumiju me, želim da se ponekad rasplaču kad me čuju. Pa eto, možda je to i neki moj odgovor kakav želim da album bude. Božo Vrećo voli Eminu Zečaj, Himzu Polovinu, Zaima Imamovića, Zehru Dejović. Svi oni su u Sevdah unijeli dio sebe, doživjeli ga na sebi svojstven način. Ovo je Božji način. Bosno moja, divna, mila, lijepa, gizdava, u tebi je Sarajevo, šeher Sevdaha. U tebi je Banja Luka, uzdah momaka.